Hagajingya lanti siya ka election MDC kabanlong hau benai rempang arja arpusan ka United Democratic Party UDP hakakat kandai tarik unok pra arja arpusal kala nang yok bor syuk hadian kejingwan penyeso unong elambarim ke Trinamool Congress TMC uba Gilbert lalu haringkat kinong kersan jong na Meliam constituency. Kumban syukudau bauba Gilbert lalu udai ubaya konyak election MLA arja arpulai na ke TMC Henry syam layo ya kejing job. Yau niu noi lam lap diang buram da working president ke UDP uba Tita Starwal Khan hakajing yalang ke belapen long hapo ke office traikam jeng ke parti ke badan habam file road lajum kra. Habakran sikilat patai kubor uba Gilbert ulaang bawat la kala don ke jing persang ban pensul tu ya kipat ba Henry hadu menta ke TMC kampat la ban sotiet hakani ke jela bat kipat ba kimpat pediang yaka bat day halor kani ke nongrem bau jet ya ke UDP. Nolor kata olah penpauru, bawa pan tiket banyak aireng hak election MDC Henry ke syongpat hak rai jong ke parti kumno banle. Laya persiang kat bala ala kabila bo nalu napo Garo Hills, Jante Hills, ba ko East Hills. Ni ba ke TMC kampas uthin hak jelah jungi. Ba kibriu jungi kim pala ban pediang. Di ro tarung rem bagi sutu ba ki parti ki banabari kim pala ban uthin ni. Tengok pelong pat yang abangan poi pat support ke UDP loh hadian ba kaji kedua juga bagi noilam jong ke UDP nak kapor sakapor di gilapan sutu dan gilapan sutu ya kejuran kam jongi kum kecat rio ya ki parti rio long kum nu ba nginang pen klanyi ki parti rio long kam tamo kuma ngongi pimena ba idon bun kejat rio jongi ki ba rehem kemensiam ki ba start ki ba syamhang kibala pelong kinong elam jong jela koi gesngi ding maksud beriu jungi ada ngia rung lang kum support ni ke parti kabang ji hadu menta ku mencok no kedai ke wini ki largest party lepo ka mo parti dulu kabadon hak sarkar ni ku napo district council ti ada ki nong elam ki ba ni ki riu chompang ki bakloi bantrei ban syakri ye ki ba ban syakri ye ke jela ki medon mentalang hukum kini keseng ke wini keseng dulu. Kalau siap jengik kini keseng makan peniat pada ki por berwan. Tendai ada borok-borok noi pi ki beriu ki baklan ki jemput cepat ni don apa keseng dulu. Kam tam apa ke UDP kepada ke wini berjalan. Kemudian hak sarkar pak district council. Tinggi community ba nak jingwan. Ini yo ke job bebun borok kiliam. Wat hak isi ini yo bersensyar ke jela pada ke district council. Bat ini yo ki ba ni kum kejat beriu ni terang borok sikatan adu bagi yo ya ke jelal jong beradu pentah. Isutu pila dan tengru HSPDP na lor HSP pila dan ha TMC tikai ko pen EP ka dan ayu UDP pian ban penyesno ye hoi ngadon ha kitu kipor kai long kajinya long kerki ti ha ju ko por parru kalong ba ha kipor bangidon ha kitu kaslong bang ngim jujo kinu ki komiti banyak banyak priu jumut banyak perhat banyak tai sani ha bejai ban kanongrim jong kaseng ti kita ki ke pelong bang isulong bai tangkum ki long kinong wei ngimso long try kita parti tenrai ngadang kran ni kani kini kinong elam lu hapor ba syua bangan penyesok bagi dipiru ngadang kran ni ki sepang katai kinong rem bangi kwa kan long kat bolong mana election kamdi ban kotang ini hapor nam tak parti job ni rem mangararu ni dipendon nak hapor sak por gaji pri jumut kum kata ko ni ki parti dulu ba hedu bangi nyok ba taipat ye kei bangi nyepet ye kei ba bakla bangi nya panbaha badi kei ba bahang ni le sak batam hatu ndan hadinang ni pinmi biang lain UDP benda ya sok sebut bagi parti lada pimhun dan pim ihun yang kata jeng rekam jeng parti kanore mujongahi kamdai kum kata nak koi parti sikoi parti tendai ngaju ong hiru eki perlok ong idon ki jing so teng dalam parti tan tendai kadon par kecil ong i bawat da ki bladon hakabor sarkar ki bor sensyaru kidang epet nak ki parti sikoi tikat notam mengi ki blang sedang ki bengi paju lang experience kan benta kum ki ambisi ni kum boleh kadang siam jingye tendai ha bangi ipat ba ki parti ki ba kamhe ki ba don ki bor sensar ki aila kadai ka kabuk siar padingi ba ini yo penjeru kita ki parti hatu pidon jing tumun am ngisutu opi ladiru we kurtong bulai kunteng ikeni election hatu pidon jing tumun am ba pinyu kun ikeni election pemerintah MDC hoj boro hiki kamdai NLD kadai ha kamon jung ki pai ba pia dien bangila nga ku buai ni ki beriu ki ba ku buai ni ki nongelam bersokna uri pa khmat jong than operasi melemi Mumpun ba ki kam ki bang lihat nadu ki poli ba mensyua ki bang ampat don ha po ka political party ini political party ru tandai kata ki sor jo ki pai ba kalong ba ku mensyua pagil de wei na kita ki nongilam ki ba khmat
banemi ban air po ke bandon lah ke mo kalau sarkar dah council de lo tak nolem ke bagi ba ngiduna plan kinong elam ya apa kiduna apa kinong elam de se ke mo kasap bo bleu ai ni hap ni kwa punya persyak ilo se ka poi ka por bangiru indon tingi yo punya peni ke kita ki mo ki jing sang jo pai ba la ni la pan penolo Hatu kilapan tiket nem bani kuni kan election pada. Hoi ngai kan barki de kumbai so montang ngai kan bari presiden jonga East Hills de nak liang jonga ngan hap tho spok parti bana kalian juki pada kilai bor ka circle apo kumliam ling ba ka circle pat kin sapha ya ka kerteng jonga bakin piang pat bakin sa dikenai tiket hakini kisngi bangan. Hatu kan jing penyesok jeng pi UDP di tengah kan au piyo punya kuni election di MDC na kan hakan urkom. Kamdai ba ngapanya so UDP bangan yo ya pe connection. Mar kidon kiseng ki bah kini kisngi belai khot yang haru. Kidon kiseng belai khot lai sok kiseng kajingkwa jonga kalong ba kanongrim ki jonga kalong ba kini kiseng ki bakhot ngaju ong ki bala pidon ubriu ni ubriu. Kum ki kertong ki babet ki babiang. Ki benon kanu nu discrimination naladi nak personal jong ki benton. Ki benton ki bensim le sidiang. Ni nga kum nong elam mat ki pai ba ki kloy ben penyaso. Bat ada hijab pinle kata kanongrim kum kita ki syakri. Tendai hadu mentang ngam peni bikin don dalam kum kita. Din takadau ngakwa ban peni ba lada ngayolat le sia kini parti la ngajok. Ni kwa ban peni ya kata jinglong ke bangi kwa ban le kum kata jing pulara khamat pai ba. Bangin peni bangi ki syakri pai ba. Habatin pej bahagi kishap kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.